Mwaramutse neza, good morning. Muri iki gitondo rero numva twafatanya gushima Imana kuko Imana yaturamukije, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubuntu bw'Imana buhora ari bushasha buri mu gitondo. Buri mu gitondo ubuntu bw'Imana buhora ari bushasha kuri twe. Buri mu gitondo Imana ikakugenera uko uri bwirirwe, uko uri bumere. Imana ikaguha kongera kubaho, Imana ikaguha ayandi mahirwe yo kongera kubaho, yo gutunganya ibidatunganye. Ibyo byose ni ibintu byo kurushaho gushima Imana. Muri iki gitondo ndagira ngo dufatanye gushima Imana, wumve ko wuzuye amashimwe mu mutima wawe kuko Imana yaguhaye amahirwe yo kubaho. Hari abandi bifuje kubyuka ntabwo byashobotse, ariko twebweho Imana yaduhaye opportunity yo kongera kubaho, yo kongera kuyishima. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana buhora ari bushasha buri mu gitondo, iba yiteguye kutugirira neza. Kuba waramutse rero haracyari ibyiringiro yuko Imana ishobora kugutabara. Kuba waramutse uyu munsi haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka kandi kikera imbuto nk'iza mbere. Haracyari ibyiringiro yuko wakongera ugaseka. Haracyari ibyiringiro yuko wakongera ukabaho. Haleluya. Wongera ubeho mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo wongera ubeho kandi wumve ko Imana iri kumwe nawe.